The state youth wing of the Voice of the People's Party (VPP) today called for an early declaration of the mid-level health provider or Mlhp examination results under the National Health Mission, citing growing concern among job aspirants. The issue was raised during a meeting with the Director of Health Services, MCH and FW, Dr. N.E. Kharsano, following complaints from candidates over the delay in the announcement of the 2025 results. Speaking to the media, VPP State Youth Wing President Mlhp said the delay has created uncertainty among unemployed youth awaiting the outcome of the examination. He stated that the director clarified that while the Directorate of Health Services is responsible for conducting the examination, the declaration of results falls under the purview of the Managing Director of the NHM. The delay, he added, has been attributed to the official being occupied with other responsibilities. The VPP Youth Wing also questioned the appearance of names of candidates from other communities in the result list, seeking clarification on whether they are genuine residents of Meghalaya or outsiders. The organization urged upon the Directorate to take the matter seriously and ensure early declaration of results, while asserting that it would continue to pursue the issue until clarity is achieved. State Youth Wing akan step forward kemudian ilawan ban yekendu ya Director jong kanika DHS MCH iberi kong NE Kharsano diketahui bang Iwan ban yekendu ye kolong ba kajing Islam ban penmi ya kanika result jong ki post jong ki Mlhp ka bahab apo ka National Health Mission de pi habide bat kani nadu uslam arpo arpusan mensyam senam ki kandidat ki lawan ban tho ya ka written exam ha kasantrik pernah Julai but kini ki bala syajiat ki bala tho ikani ka written exam kila pendap ru ya ka interview ha upanai Oktober arpo arpusan hi di hadu menta ubenai March arpo apun Rio tentang si arpo trik ubenai March arpo apun Rio hadu mentaru nakaliang kani ka DHS nang ni jong ka National Health Mission kamsim lala ban penmi ya kani ka resol di lok kala delay siapa pelat pat habangi ya kedu ya director jong ka DHS ni MCH bede kong Kharsano ilaya tu yang ni ba habangi lapan ya kajing pensai balik ki delay yang ni kersol no nadu macam senam hadu mentakim laban penmi kata kersol ilaya tu ba nakaliang kajung isulong no tang join MD mission director jong kanika National NHM denre udon mission director ubudai uta uram Krishna Sitari ubudai UIS MI lai thu ingi ba MI imdan bor ai habidai ba kani kersol ban penmi ya kata kersol re isulong no tang ban su conduct ya kani ka written exam te kabori ka syong ha uni UIS ubudai uta uram Krishna Sitari te habangi persang mani kendu yo ni UIS ubudai MD jong kani ka National Health Mission ngilakli na kamera yu ba usyong bangi kwa bangi kindu yu hanika sgi ka pamta kanika step pamta ba ilai thu ba uni MD hi umdon hang ni hapo ka state ka jungi ka pamta mar ulami ula sabar na kamta ka election duty te habidai ba katangi suthu ba kajing penslam kajing dili ya kani kersol kolong ba kumulai thu ini director kolong ba kasyong ba ha ka kli jong ni UIS ringi sungtu bang uni UIS ulong bapun kamba du tata di namar ba ula dei UIS di ula bat segi pos ki bapun hang ni hapok state kujungi di mentau ula lek kata ka election duty sapar jong ka state Meghalaya kujungi tingim tiap lanu unwan
tinggi semua tu ba ka David halor kata kadau ba uni IS ulong ubun kamba adu kata ta ti kalong kadau ba musimlala man penwi kan ni kersol ti tangna kadau jong kejimpun kam jong uni UIS uni uram kesna sitri kalapin long sungkhya ya ki kandidat ki balayo ban tho ya kan ni grading exam ki balayo ban le ya kan ni interview bat bubun ni kandidat tu kila pensngo yagi bat kila sngo khya mo ikwa ban tip no ya kan ni ka result jong kan ni ka Mlhp de kandidat lu habidai ba kan ni ka habidai ba kini ki kandidat ki bubun ba ki balayo ban qualify ya kan ni ka written exam ki balayo ban yele ya kan ni ka interview ru ngani tu ipi ngilai I ya tu kelis ki bubun hi ya kan ni kelis kim dadi than ki badon tang ki khasi ya kan ni kelis ngani tu ipi kiton ru kini ki judge syek ki Rusian ki hok ki Islam ki Brahman bat ki alom ti habidai ba kan ni nilai keli na I director ba kumnu kini ru kiyo ban yakun ni kan ni ka written exam kumnu kiyo ban ya ban ile kan ni interview bo la don kan ni kelis la show up stang result ka ban penmi na kan ni ka office nang ni ban ngisas ngila sngulingo adu kata ta namar ba kat kum kejing betai jong I director pat yong ba kini ki brio ki wan na sta sapo kathan jong ka West Garu Hills na sapo Garu Hills na stai di ngila kli na I ba hatu kini ki ba biang kide sya kita ki balong genuine ki ba dei na ni na po ka state mekelia ke jungi hatu ki biang yang kita ki kot ki sla hatu fila verify ban na kamta ki kot sla nam ta ki joki shwa bikin apply ye kini ki post Mlhp di nakaliang jungi ila yitu yang I ba dong sedong la de ban le ya ban pej bai ki kot ki sla na kamta shwa nam ta jung kini ki bomdei kasi shwa bikin wan tho ya kan ka written exam bat gile kan ki interview nomor paling kili kumta nomor ba nakaliang ke jungi ngi smokhya mo nomor habang I kini ki wei pat ki kerteng ki bomdei ki bawan na stage po plain belt na stage po than West Garu Hills ki bubun ba ki non tribal na stai tingi smokhya ke nomor ba ki bubun hi kena kasi ki jungi ru bubun ki ba apply kan ni kam le sing ngi smokh syap tiang yo le si ba kini ki brio ki panabar ki ba apply kini ki kam ki jungi nyap ban pet ngor ba bangila kem turu ya ka DSS ki ban pet ngor ba namar play bangi tiang yo ki brio ki jungi ki lokal ki jungi ki try meluk ki jungi ki do ya ka kam henry kin yo pat da ki wei pat ki bamde ki try meluk ya kini ki kam ki ba la khot ki bala bu na kani ka DSS nang ni limba ka NHF mo